Zutano Fai Kaham Kobruko po YouTube channel. I muke purdi ak chop haidi tini 19 November chung pura dasoni kubono halena. Advisor chumuni Agartala wo samung hamya tanai ro bai Tripura Thani flag Tripura Thani banner no chi e khre a. Russia wo 24-hour nim sing 37,156 coronavirus case tamai ha. 17 November ro Hamsapara ni location ta onyok ne mani bo ye pani sagur subdivision ni SDM subdivisional district magistrate ake DCM sum visit ke phayo are ongke Hamsapara resettlement ta location ni bo ye process to lai tonga nge sayo damchura kheda chura wo tinio Tripura Mothar organize ke ha meeting tinio damchura kheda chura Tripura Mothar meeting ke mani main point himba main aims ke development ke ne mani bo ye Bo meeting o tongsiu brom nang chini EM Sir Babaranjan Riang ake not journal ni chairperson Miss Dipali Riang subjournal ni chairman Sir Tasiram Riang ake block president ni Sir Nandalal Riang ake vice president Sir Surendra Riang YTF ni president Sir Kukuhan Tripura ake terek bangma Tripura Mothani leader raw pura desu ni kupo kahame hamya no krai to nembo subscribe khedi kobru kupo YouTube channel no ake takum korok naro mtoi jagani mtoi state ni ake naro ni parani mung comment section no sak nare neta podi maming ke ampo simcho naro mtoi jagani solen ai pai tong bo ai ni video no hiding kata ochong track ke han news no nalena tinio chini prime minister Sri Narendra Modi farm law no bong repeal himba uchi pherola ne mani kono sa PM Sri Narendra Modi sa farm law no bong uchi pherona himba repeal khenai fainai parliament session no Ake track bangma kau namo kono no sai khare ha chini prime minister Sri Narendra Modi hiding ke chong sa so video clip rana nai nai lena video clip na yak niskak na raw ang bai khonglem chumui ong haing ke ake naro ni news raw ano cover kherim chumo ong haing ke bo ai ni YouTube channel doi naro screen on number 7085168409 no abo WhatsApp number doi naro ang bai khong mai nai आज मैं आपको पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का रिपील करने का निर्णय लिया है इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे साथियों मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है अब आप अपने अपने घर लौटे अपने खेत में लौटे अपने परिवार के बीच लौटे आइए एक नई शुरुआत करते हैं